Ka Jantia Students Union Kliat Mantakasngi, kila dawa na ka menteri katanat ka kot ka kya ka Dr. Amperin Lingdo, baka sorkar ka deban penbiang ya kijingruna ki badan kam ha Kliat Civil Hospital. Habakran syakilat pathai kubor, hadin kejingya kenduk ya ka menteri badai kemi, kila panpau baki dangdon shibun kijingruna hapok ka Civil Hospital Kliat, kum kapan khana bat ki weide. Uba Livingston sama Presiden ke JSU Kliat, ulaong banakaliang ka menteri katanat ka kot ka kya, kalakular bahapok shiposngi, kan pendap ya kijing dona baro. Haka juga kapor kan sapen longru ya kijing jurep ya kate ka hospital hakini ki khandiat sngi. Bat ka jing ya kenduk jongi badi health minister Mantakasngi di Dr. Amperin. Ngi la ya lehi ya ka ba kengel ya ya ka lenti ka ba ngi la leha hakini ki por pala dep ha po civil hospital Kliat. Te hadu mentang ngi kham song thai ngi yaj be chakmat bat ngi la poi ru hakane ka benta ba ngi yo kalat ban ya kendu bat ya Dr. Amperin te ngi asko tanat ba Dr. Amperin ila ay ngi ka asuran ba ila ong ba insim ka por ha po chikos ngi man pendep khamtam ya ki sewage ki ba kumki toilet ka water supply bat kiwe ki ba de ha po jong ka civil hospital Kliat. Te labu ru ya kapor ba i doktor hi ila ong ba da long kebala da ila syakot ban don betah kali ka Independence Day ha jing celebrate ya ka kani ka Independence Day ka santri ka badai ha po Kliat district te dai ila te insawan ban le inspection bat kini ki staff jong ka civil hospital Kliat balang ruk ban ngi ki sing halang te daga ulong ke bala te insa bu ko ila fix ko por ba yo bandai ba inwan haka ko santrik jong ni banai le ne ba khat santrik te kat kum pajing ya kendu jongi ba di doktor te ngai skam ba kakam ka ka ba ngi la thu le ne ka ba ngi la yai nanti kum ka civil hospital ka ba la dai ban yo ya ka chispa bed te menta ka don tang south bed south bed te kami hab le kata na kata kadaw ngi nakaliang jong kaseng Jantia Students Union Kliat Circle is Jantia ngila yang skam ba ngin dawa be lene ngin yeng be kata kanong rim ba ngin yo ya kai ka ba sarkar kala inaugurate ya ka kum ka civil hospital te ngimda kwa re ban ya ban kren than namar ba ngin pej ya ka kam da ka kam kan ya be te ngi skam ba kajing yaj lanti jong iru kan lang ka ba yaj ka ba don kajing mut te tang kini pressure